clear to te chi bai le vek ule voina chuan Shillonga institution thaper pola kan soitrin St Anthony's School le college bihchiana kan nei dona min lo clear chwa sak vek turin clear to te kalo som cheu ani helai mun hi Don Bosco Square ani a building hlui to tak mai kumza don mel lo lang hi St Anthony's LP School ani a tuna kan hmu lai hi St Anthony's Higher Secondary School ani an building te hi a tha in a zau emema helai hnung lama lo lang hi a building hnung lampang ani a hun ma an nei thale ani St Anthony's Higher Secondary School hi Salvatorian Father Ten Kumsang khatle zakwale sompanga andin tran ni in kumzale pakwa lai alo ni ta a Salesian of Don Bosco Educational Society ten an enkol ani a school mun hi Don Bosco Square Lime Kra ani a Mengalaya Board of School Education Nwaya affiliation ni in tuna hian semi government ani a nursery atanga pol sompani thlenga oma Class 10 chin hi mi pa chau lu thei ani a class 11 le 12 hi chu ko et ni in mi pa le meichia lu thei ani class 11 chung lampang china phe chuanin zirla hi an tam em meya arts commerce and science te an neya chu wang chuanin zirla hi lak sen lo an hu thina wangin class khata hianin zirlai za atanga za som ni te an oma mic te man hia langai thin ni in zirlai pakhat chuanin min shil ani St Anthony's Higher Secondary School hianin kumtin hian result thatak an nei thina matric le higher result te a thathin ani tun kuma embosina May 2024 a Higher Secondary Living School Certificate result ati chwa khanin a chhuak chin commerce le science a khanin St Anthony's Higher Secondary School hianin commerce a top 2 3 4 5 an hawatin science a hianin top 3 4 5 an haubok ani arts result ala chhuak lova tin matric result po ala chhuak lovin May ni somni tanga ni nga inkar hian a chhuak tlang pui thina matric result thapa ngai nei St Anthony's Higher Secondary in admit tum te chuan result chwa lai hianin ni somni chhovela he chuan Shillonga om nge ni sela a fu ber ome St Anthony's College hi Salesian of Don Bosco Society in Kumsang khatle zakwale somthum pali khanin University College andin masak ber ni turin alodin tana kumsom kwalai opa aloni veta a kumsang khatle zakwale somriat parukhan nehu nwaya ain affiliate chau ani tuna hianin National Assessment Accreditation Council NAAC College le University te na shanga grade petu ber chuanin St Anthony's College hi grade A apemek ani tuna hianin teaching and support staff hi chani somruk lai meyan neya UGC in college thapola recognize ani a BA BCom le BSc honors ate 3 years degree course an neya BAB ka hianin honors lak theina te chu English history pol science khasi economics music media technology mass comm and video production maths statistics philosophy subject ate honors alak thia tin BSc honors a hianin physics chemistry maths botany biochemistry biotechnology fishery science geology statistics and economics zoology and computer science ate honors alak theibok ani tin bachelor in business administration BBA 3 years course anneya postgraduate diploma in computer application PGDCA 3 years course annei boka MS Jirna annei to a MA a hianin education le pol science 2 years course a omboka tin MSc biotechnology le master in computer application MCA 2 years course te annei boka tin heng zong ba ka hianin diploma certificate course rang Cisco Certified Network Associate CCNA tali ti te certificate course in computer application DTP course te diploma on hospitality management te po annei bok ani tin an institution hi an upgrade zela PhD program ti na te annei chawa biotechnology ate chemistry ate computer science le fishery ate PhD ti na program hi tuna hianin annei mek ani
higher secondary pass chuak mark thapa ngai tan chuanin admission portal an siama chuta chuan apply tur ani a www.adm.anthonys.ac.in a lutin admission turin registration ti tur ani a register ti fel nuwa hianin form a fill up the ani admission portal in register fel to te khanin admission in mu ti na ani don lova registration in ti fel nu khanin atul angte in ti fel vek nuwa CUET UGC 2024 score zat kha atul awangin khami tel lo chuanin admission ati theidon lawa khami in download nuwa chau khanin in result te in pek fel nuwa khanin admission a process chu anti don chawa chu anor shatir don cheuni in result te azir khanin admission in mulo don ti na ani chu khami admission te in mu chuanin hemi college counter e han cheng sanga pek ngal tur ani chu St. Anthony's College in an motto an college motto a chuan evermore better ever ti ani a an thangze langa an ti thadeu deu don ti kha an motto ani a an motto ang tak hianin an college a thang na sa ani helai kan Mizo na hianin God sees you ti alo inziaka pathianin mureng che ti ani tin helai muna hianin banga hianin kafapa ipa kai shwaina che chu ngai thala inu zirti na che chu pension su thu fingte bung khachang riat alo inzia kul me boka he hini tina enge ni no pangtena an huan chiar thein alo om kul boka apoi mo hle ani chuanin tuna hianin St. Anthony's College admission helpline Mizo tena biak po the number karonda adu chuanin lo be pop don nia Here to te chi baile vek ule India hianin St. Anthony's College Dr Grace St. Anthony's College lecturer office hianin kan thumeka kan shia du tam tak St. Anthony's College tungchanga kan shia du te min shil theidona vini han komna hun kan ron neidona clear to ten in nga he nge karinga min lo clear chuak theu don ya chi baile Miss Grace chi baile Miss Grace kan ting che nge Dr Grace kan tiang che ren dan da nen Miss Grace kan ti yang che ama sa in ipian le mu na te le nge in chung ko chan chin te min shil them nya kini chu ega Shillonga piang kan lia Shillonga kan pianga Shillonga kan seiliana lekha di po Shillonga vek kan zirzova tiang chuan ivan nei kan ti don nge ivan nei mo Shillong van nei po ni me ang chu mar chu mani ram ti chu kan ngai lo thei lo le mani ram ma Mizo ram ma mi kan society chungchang te an han soya kan politics ten han soi thil tam takhi kan lo mis ve thin ani khatyang khan mani ram ti chu ngai chang hi lo tam khop mai adik tuk mai yang se ta ka chuan in inu le pa te tu te nge an ni a
clear to ten kan chet cha ka min han share ni nia ke ni chu he tilai Shillong a piang se lian kan nia kanu hi pisi sang choli ania kapa hi ti pa chunga ania man lai context sanga kan soi non chuan mi hwai sen kha kan hanin ti vela kanu hi chongbula kha kal zel mi kha ni pasal tha chongbula kha ni a kapa hi ani hi chongduma kha kha kan ni ve ya chongduma ani champhai lama kita mar lama chongduma kha kan ni ve le chuan le lama han mi hwai sen kha ve kan ni a tiang chuan tiang chu kan ni a ti chuan in ipa kha puti ti pa chunga kha palar ania enge ni Shillonga lo zir to te le Shillong mi masa te chuan in Shillong an om lo ang ti tur ani a thu soite le enge ni a story ama chanchin shim kha angai thak anwama afate nang ma ni unaw eng angin nge eng zat ni ni a eng angin nge le khain zir dan in lo thin chho dan te atoi fel te wen min shil them olenya kan unaw house tak me hi kan nya kapa hian masa he ne ya pani annia pakhata chuanin kan siat lar deuh atongtai Bethel center nei to pa OTT zo ming thanga ania tina u pela thlengliani ani pokatin kanu lama hian pathum man boka pi lanbiak klangite pi lan chhan omite le pularin omate nia urin oma hi chuanin min thi san to min kan san to phir pani chu chon poya khan la bakatin kanu le ka pa hi ani nei nu yan ke ni unaw hi pathum kanon piang ve le a Dr Lalin puya le ke le kanaw ro klanga kanya kan zawai chan pariat kan ni chu thanem le me mo in puiting vet box ya ro pui le me i unaw te chuan enge an tho ve hlom nang ma ba ka nia ka Dr Lalin pu chu medical officer hian Meghalaya sarkara hian in uma kanaw ero chu ti hianin kanu ompui to kanda graduation te zo ve to English honors ni ve a amaro chu ti hianin kanu hi ompui ngai van ti hianin kanu ompui to changani e te belin le khain thiam lam le me mo inu naw thuma po doctorate degree pani mo doctor pani in om ti na ni a mi ro pui tak chung kwa in kha tu te mi hwai sen nan lo ni boka pathian man so mani ipa kha mi start khokheng pathian lama ni mi start khokheng mo rong bol do ro pui tak doctorate degree and back here kha ani bokin ka sia di kem kha ni a rong bol na wang khan doctorate degree kha an hlana skun sang ni le som le pa li a khani tain ka sia ka khai pero pui tak chung kwa in lo ni chu he tu na hianin he head of department in mi tam tak Mizo tam takina anti thailo helai Shillong huna college enge ro pui taka head of department in thule lwa me boka kan chuang le me cheunin chung kwa he ke niang tang chon tam tak tan chuanin thil ro pui tak chu ni lo ma ro chu ki ni tan chuan pathian mal som na ni kan ti ve thin aro pui pathian mal som lo lo me la chuan inu kha i pi choli kha enge ni Mizo zinga khan enge mo ni na in masa zinga khan om pe thakin ka sia kanu kha kum sam ka chakwa som sari pathuma khan MA economics an zawani khang lai ka chon ne hu kharon piang chi a Guwahati University tang khanin kapanin khan MA anti ve a kapa khan history atia kanu hian economics atia chuanin MA le BA nei ko chimna ma chon ama sapira ni ve ti sang chu lekha bu te po kha lekha bu te po hian ziak ve nil noila sarkar dan bu te ti a etiquettes and manners te ti a hi te po hi revise ngai to khop me revise so ngai ve nia alui de ve to ala dam lai nge yan revision te hi ti se ti ro ni etero du khop me ole angai nom le min chung ka chanchin te zir chwana te kan han sia a ani le khoi a hian nge I tho to a sinan thane za hian eng ti ka train nge I tho tran min no shil thiam
เนี่ย research กันหันเตีย research ตบแล้วมาคันเฮงไล่ชิลองอ่ะ police คุยไล่เตะเตะคันนี้กันหันทีวีอ่ะจวนนินสังนี่แหละปฐุมปลีเวลาคันนี้คิดไล่บิวซีอ่ะคันนี้เซสซอนขัดกันหันทกเวปกะไอโซอะไรลงไอโซละบิวซีอ่ะคันเซสซอนขัดกันหันองเวสังนี่ปังงานี่โอเมคิดไล่ขจกไม่อินจวนจุมิจจวนสังนี่ปรุกายฮิติลายะเซนันทนีสาฮิยันกันเลาสุขลาสังนี่ปรุกจงจวนติฮานินกันหันองตะจารจารจูเนี่ยตุนอาฮิยันินหันชูติลาสังนี่เลสมนี่เปลียจวนสังนี่ปรุกจวนินกุมสมปริยัดปรฟิลจุกันลงเวโดนเราเรียเวโดชังนี่เลียนโดนนี่ชั่วโมงจะรอชังนี่เลียนอันที่อ่างก็ที่อ่างค่ะเราถกตัวนี่สุดส่วนนี่เฮ้ department นี่ยาเชียนิน head of department นี่ก็เราเชียข้ามีจุงจ้างที่ข้าไม่ทันสิเสียแต่เนี่ยcollege อ่ะฮิจวานิน head นี่ตัวยัน seniority basis นี่เวอ่ะคุยอะไรที่เนี่ย head นี่seniority basis นี่วันกัน head philosophy กัน head ค่ะretire นูค่ะsenior ดดเลยค่ะกันนี่วางอีโลเทลวินกันหันนี่เวตานี่ที่ฮันฟิโลโซฟีส่วนนี้มิโซอาพ่อฮันมิดังตลอดน่าจูมิโซฮีดีพาร์ตเมนต์นั่งกันที่ก็มาเสียอันนี้นะดิตะก้าส่วนนี้เนี่ยหัวงะเตะฮันสวยตายละคอลเลจงานดีพาร์ตเมนต์ปะขัดอาพ่อ faculty ปะขัดเจ้าเนี่ยอันนี้ที่อัง language department เตะส่วนนี้ชุนกันนี่นะกันเฮ็ดเราเทแล้วว่าอามาเราจะดันดิตะก้าจนมิโซที่อังฮิจูมิโซ subject อังฮิจู subject อันนี้ department นั่งกันนั่นสวยตักน้ามาเราจะมีว่าจวนนี้ department เลียนนั่ง budget เตะชันนี้กันเนี่ยทีม programs เตะ seminar เตะ conferences เตะdepartment activities ชิม inter college ที่อังเตปอฮี subject อังนิมาเซเองกินค่ะ department เลียนนั่งกันติเทียมิโซนี่หินว่าไม่รำปนอาหานินโอมิโซที่ organize กันสิไม่มันนี่จูno pangti te ne ma se seminar te conferences te kan ti zung maya nam dang te hi chuanin thili tian harama ro chu mizo ni nom nei chu tianga hianin program te hi kan han ne yan program yan tak lu be a pe ka chuanin international conference ma fa seminar kha no pang ho kal tang khanin ti khanin mel sha te khanan zo te khan ma fa ta na mi poi mo te le khaziak mi thiam tak te la tak te kha anan ko tha te khanin international conference te kha kan nei theya ni kum khan ka la sia ya te khan ma pu ya ro tluanga kan ni so tluanga te po an lo chu ka lom ka fa pa ko in nge martina po changkai lu tu re mo sai no na tia in wa sai changkai lu tu no pang hi an tu lai no pang hi an no filan no thia ma en kim me a hen mi zo ni lo no me ram po na pe chon mi zo ni hi nuam le zwa la ni chu tia ma hian mo kan van nei thlot dek ani tu chu ti dam chu ro du tok tai la ani le admission te hi eng tin ni a harem Mizo le philosophy bi ka hianin nangma concern bi ka hianin zo tai la a criteria te mention them nia Mizo hi chu ashanin chu department anga admission ngai turin ding kan ne subject khatron pick up kha ani ta amaro chu philosophy anga hi chon ashanin admission an ne ngai ta no pang ho hi sinanti salu tur hi chani atla point ati thapol hi ni hi chu angai ve deu Shillong college chapter ama kan ngai nia ke man ti that ve deu chu ngai mai thei tin tun cut off te exam cut off em hi etinanin bota hianin bota po hianin tun ko ma lo ti thafa an lo ti thadewa kum le chon an lo ti chedewa so one cut off chu mi zat anti tur fak tur hianin fixi om thelawa alela ma college ni po hi stretch ve zela so one cut off che hi chu tianga fixi om thela amaro chu atla puin ato parte ati thade uzwalte angti hi chu ni chu ngai ve deu amaro chu mi rwal chuanin local a ero hi chuanin ke ni ang college ale college jang ate po ni thau ringa ke mai nge ni a mediocre kan ti don nge khatyang ang ta te po hin chance kha anda ve ka ko ta hen ne ve ka local tan hian abik takin an van nei
local is preference back ni ma se chu mi ro chen Mizo hi kan thanem ko pa tu na hian Mizo student hi zan ni somnga borvel ani ngem o tiang chu kan nia chu college bi ka higher tel levin taka shift shang om tro morning kan nia day kan nia evening kan nei boka amara chu kan evening hi chu alumni hovina an run deu hi nia tin alo klom dewa day le morning ho a hian tlemin an ti tloma alumni na le khazir vedu ma se kle ma har sa deu tana anti ne amaro chu hi alumni hi an ti chakopa 100% pass hi ang hi kan nei fo meya tin achang hi chuanin day anga thatak takaron ti tam tak hi chu day ang thukhianin anon ti thani classy nei tle ma se classy darkar ni mani chon kala amaro chu day section ang sa hianin thatak takaron pass so ki an omni evening section a hian mo ti chu kan ni ani le morning le day kha eng agin nge an clear san dan kha an zil lai ka chon choice an nei lo tro ti mela an zeti tu te mela admission lo boy pui tu te khan ti khan ni tin yang clear dan si aka in basis a ngian clear hi chu admission la hian ka shet thiam sia lo amaro chu ni day a hianin an simrol ve thina ni day a po hian athiam the morning a po to par te po an omati khanin athiam hi morning le day hian an simrol hi ni ber tiang ang chuanin morning hi athalo de man le te kalo de ka fa pa kha morning a khanan da sari vela khan kal kha mai ta chin na mo thote haran lo ti ve china ase tam tak kha chuan chuna thil te kha anjil le thil kha ta real nei dewa tlema tai mak ve de chu ngai morning chu dar sari thleng tur chuan Shillong anga chuan khwaten lo that lo phe hi chuanin dar ru le chan vetlanga kholai anan kala mi hi kan na de tu mai si a han kal lo mai he ol ve ni lo pang ta nya ni morning an da kalo tia ani le Miss Grace atop lam lo nei to meila engi atop nan zirlai te ta na thu cha du inayam min lo shil them thu cha han ti la thu cha thu cha tur hi chu point sang atam thega maro chu khairwal tur chuani no pangjong sung khairwal tur chuani tinabi kin Mizoram na chang lo chuak ron zir te tan ka soi ro chu nia kan lo mu ve nual to a ramdanga kan han hianin nuam kan te ni Mizo te hian mo tin heng laia kheng laia prohibited kheng laia lo thil heng laia lo tama tiang te khanin kanin sum thelo fo thina tin khwa khel nan noaya hian achen kha chu kan thiam lova le ka thiam tak kan lo chuka to par te lo chuka tin to par lo le ka thiam tak Mizo fati le ka thiam mi kan chanem do ni khatiang te kha be se na sang tak nen kan lo ena amaro chu kan be se ang hi then khat te ero hi chon anon phalo de hit thina thum no yan le khan thiam te reng nen hianin du a hianin khing lai thil lo heta alo oma kan do zong te alo oma kha te khan kan hanin consent dewa tin union kan hanin manga kausana kanin manga heng te po henga in man te po hi tha me ma traffic maya amaro chu kan tum be le kanon chan be hi le khazir ni ti hi thengkin lo ila tha hi kati a ni ram le nam ta na tongkai turte pathian ram ta na tongkai turte hi chuanin le kha thiam buk hin lo ni chena mi na le khan thiam po le pathian ram tan an lo tongkai ram le nam pon ma kan son pui kan lo tongkai pui chena ni chuwan ram le nam ta na tongkai tak tur hi chuan le kha thiam buk hin lo ni wan kan tum kan chana hian chiangila pathian chi chugin lekha hi zir se ti hi ka cha du ni aro pui khop me Miss Grace thu cha zirlai ten
kan lo enin kan lo ngai thak ve nge ka ringa khang te kha kan ri ru in wong tlatila veina kanin kawmna chu a thlir tu te poin an hluak pui ve nge ka ringa ni Miss Grace kan lom lu tu kan ya ke po kan lom ne zoram me puin min lo thlen nge ka ringa St. Anthony's College chungchang le head of department new in ya i thu chuak te mo trong kam nge me an lo ngai tha the do na mi tam takin hok puina an man nge ka ringa ni tri tu te in zawa in atop thla min lo thera wangin lom thu kan soya kan channel te kan content kan video te min lo thir sak thira wangin invite chunga lom thu kan lo soya kan video danga te kan in hule cheu don ya kan lo me